Okay guys, nanone muri iyi video reka ngaruke nsubize abantu bambajije bati ese ubundi guforomata telefone ibintu biriho bikagarukaho byose birakunda? Ndongera nsubiza abantu bambajije bati ese ni gute ubundi wafata telefone yawe ukayongerera umwanya ku buryo ikora yihuta, kuko murabizi hari igihe uri gukoresha telefone ukajya ubona ikora gake cyane ku buryo ibintu ushatse gukora ujya kubigeraho nawe ubwawe warambiwe. Muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakongera storage ya telefone yawe ku buryo ibintu ukoze byose ubikora bigakoreka vuba byihuta, kandi mu by'ukuri utaforomase telefone yawe ahubwo wayongereye umwanya wayo uyikoresherezaho. Nimba rero turi kumwe muri iyi video ureba aho hasi nimba wamaze gukora kuri like, ubundi reka dutangire turebere hamwe ukuntu wakongera storage ya telefone yawe ku buryo izajya ikora neza yihuta nkaho aribwo ukiva kuyigura. Ndaza kubereka n'uburyo nizajya yongera kunanirwa uzajya ugaruka ukaza ukabyikorera, ubundi telefone yawe ikagihora ikora neza yihuta uko yaba ingana kose, umwanya yaba ifite wose ikazajya ukoresha wose aho kugira ngo ijye ukoresha ari igice. Nge tugiye kubana nitwa Cheat Big. Nimba ari ubwa mbere umbonye reba nimba warakoze subscribe kugira ngo n'izindi video tuba dukora zitazajya zigucika. Ubundi reka dutangire turebere hamwe uburyo bikorwamo. Ikintu weho uri bukore, uraza ufungure iyi application uza kureberamo video. Iyi ngiyi niyo uraza ufungure, nurangiza kuyifungura urahita uza ukande hano handitse app. Ngira ngo muri uko habona aba ariho mukanda. Numara gukanda hano urahita uza muri application zawe. Noneho izi application urabona zigiye zifite ama megabyte zifite. Urabona nk'iyi application ifite izi megabyte nizo ifite. Urabona ko biragaragara ko iyi application imaze iminota 4 igiyeho. Urabona iyi ngiyi ya TikTok ifite megabyte 119, bigaragara ko imaze iminota 34 igiyeho. Iyi ya WhatsApp biragaragara ko ifite megabyte 386, bigaragara yuko imaze amasaha 15 igiyeho. Iyi ya TikTok nayo bigaragara, urabona ifite gigabyte n'ibice 47, imaze amasaha 16 igiyeho. N'iyi ngiyi urabona zose uko bimeze. Iya Facebook urabona ifite megabyte 427, igaragara ko imaze iminsi 2 igiyeho. Muri izi application rero nta nimwe imaze iminsi 2 igiyeho, zose ziba nta imazeho amezi 3 iriho. Ahubwo application zose biba bisaba guhora uzapudetinga kugira ngo zigaruke nk'aho ari nshyashya, ibintu biriho byaziremereje biveho, ubundi zigomye zikora nk'aho aribwo ukizishyiraho. Ugiye kwibaza uti bikorwa bite rero? Nabanje kubereka hano, murabona ahangaha bigaragara yuko hari gigabyte 13 kuri app. Urabona hano kuri internal storage hariho gigabyte 13 free. Nizo zisigayeho. Rero ngiye kukwereka uburyo tugiye kuzongera. Nta application nimwe turi busibe, ahubwo tugiye kuzigabanyiriza ama megabyte zari ziri gukoresha kugira ngo telefone zacu zijye zikora neza zirukanka nkaho application ziriho zijye zikoresha umwanya zagenewe, ibintu biriho bitari ingenzi bibe byavuye. Uragaruka hano uje muri app, nizimara gufunguka ni ukuvuga ngo reka tubanze dukorere iyi application ya TikTok right. Ubu
ubundi turebe ngo ni gute ibintu bikorwa. Urabona iyi application mu by'ukuri hari hashije iminota 38 maze kuyikuriraho megabyte zayo zidafite ikintu zimaze, umwanya wayo nyine w'imfabusa maze kuwukuramo. Ni ukuvuga ngo uraza wongere ukande hano kuri TikTok kuri application, uze uhita ukanda hano handitse storage and cans, ukandeho. Urabona hano ibimeze gutya uba wazikuyeho. Ni ukuvuga ngo iyo uje ugasanga bimeze gutya, hano hariho 0 nta ziba z'impfabusa ziba ziriho. Turasubira inyuma tujye kureba iyo ziriho tuzikureho. Nukurika tujya hano kuri WhatsApp, nuza kuri WhatsApp ukaza nanone hano handitse storage and cans, kemezaho. Urabona ifite megabyte 16.99 by'imfabusa wemerewe kuba wakuraho. Urahita uza ukande hano handitse clear cans, nukandaho urabona za megabyte zari ziriho hano zihise zivaho. Urongera usubira inyuma, wongere nawe usubire inyuma ugaruke muri application, uze noneho sasa. Urabona hano kuri TikTok application yatwaye umwanya munini cyane. Urabona ifite gigabyte n'ibice 47, kandi tumaze kuya-updatinga hashije amasaha 16. Turaza tuyikoreho iyi application tuyifungure, tuze hano handitse storage and cans. None urabona ifite megabyte 95 n'ibice 02 by'imfabusa. Weho ibi tugiye gukanda clear cans zirahita zivaho. Urabona zivuyeho. Dusubira inyuma, wongere usubire inyuma. Ubu twongere tujye kuri application zose ubona ziriho, uraza ukagenda uzikoraho gutya, ukagenda uzikuraho. Ni ukuvuga ngo nimba ukanze kuri application ugahita uza hano kuri storage and cans, ugahita uza hano handitse clear cans, zihita zivaho igasigara application imeze uko wayidownloadinze. Kuko application buriya imaze umwanya muri telefone munini, yaba ari iya game, yaba ari application ureberaho video za YouTube, za TikTok, yaba WhatsApp, uko yanganaga igenda ikura ikagenda iremereza telefone, niho usanga telefone yawe ikora itinda. Vayo bigenze gutya. Reka tuze hano kuri right ya Facebook, ifite megabyte 427. Urabona imaze iminsi 2 igiyeho. Reka tuyikoreho nayo. Tuze hano kuri storage and cans, duhite. Urabona ifite megabyte 262. Ni mega nyinshi z'impfabusa. Ubundi yagakwiye kuba ifite megabyte 13.32 gusa. Reka dukoreho izo hasi ziraza impfabusa ziveho. Ni ukuvuga ngo turakoraho izo hasi z'impfabusa ziveho, isigarane megabyte 13 zonyine n'ibice 31 byonyine. Ubu ni ukuvuga ngo telefone irongera igasubira nkaho iri gukora nkaho aba ari nshyashya. Urabona WhatsApp business ifite megabyte 222, bigaragara yuko imaze iminsi 2 igiyeho. Reka nayo tuze turebe megabyte yagakwiye kuba ifite, turebe n'izi mpfabusa zirimo. Ubundi yagakwiye kuba ifite megabyte 133, ariko urabona hasi ifite megabyte 2.84 by'impfabusa. Vayo kandi clear cans ziveho isigarane megabyte zayo yagenewe. Mbibutse ni ukuvuga ngo nimba uri kubikora gutya, hari application biraza gusaba kongera kuza updatinga bundi bushyashya.
nka TikTok iyo ubikoze gutyo usanga akawunti ya email yavuyemo ukongera ugasubizamo email bihita byongera bigakunda. WhatsApp ari igihe bagusaba kongera gushyiramo nimero yayo ndetse n'izindi application, ariko inyinshi zigumye uko zari zimeze ntumenye yuko hari n'ikintu ugeze uzikoresha. Application rero zitwara umwanya munini cyane muri telefone ni application zikora amavideo, ariko nk'iyi application ya studio nayo uje ukayikoraho, urabona nayo bigaragara yuko imaze iminsi 2 igiyeho, ariko ntago aba ari iminsi 2 ahubwo nuko mora nza updating. Urabona ifite mega 9.33 z'imfabusa, kandi application bwayo bwite yagakwiye kuba ifite megabyte 40. Bayo ukande clear kanse uzikureho. Ni ukuvuga ngo uraza urebe hano kuri alibaba.com, nayo reka turebe nimba application yaratwaye umwanya munini cyane. Urabona application yagakwiye kuba ifite mega byte 310, ariko yatwaye 705 kibe. Two ni dutonya ntabwo dukunda kuyikoresha cyane. Vayo ukande clear kanse natwo udukureho. ni ukuvuga ngo reka tujye hano kuri application ya Vidimenti. Bigaragara ko imaze iminsi 3 igiyeho. Urazana none kuri storage and cancel, uhite umanuka urebe. Urabona application yo ubwayo yagakwiye ko ifite megabyte 35.12, ariko urabona hano hasi kuri cancel yatwaye megabyte 17.34 by'ubusa bidafite ikintu bimaze. Kanda clear cancel ubikureho. Reka turebe application. Nababwiye ko application zikora amashusho, zitunganya amashusho, arizo application zitwara umwanya munini. Reba application ya CapCut. Application ya CapCut umwanya yatwaye ukuntu ingana. Ifite ubundi agakwiye ko ifite megabyte 595, ariko yatwaye megabyte 8.81. nazo urakanda clear cancel uzikureho. Ariko mbibutse iyo bikoze gutya iyi application hari ibintu bihita byifunga, bigasaba ko bizongera gukora ari uko waguze megabyte ukabyestaramo, ukabanza ukabyestaramo muri ziriya effect CapCut ikoresha. Abakoresha CapCut murabizi aba harimo ama effect, harimo filter dukoresha turimo gukora amashusho. Ziriya rero iyo uje hano ugakanda clear cancel, ari ibintu bihita bitemererwa gufunguka, bikazafunguka ari uko waguze megabyte. Abayikoresha mu buryo buri free murabizi ko izi application bisaba kubanza kubifunguza megabyte kugira ngo ujye uzikoresha ziri muri free. Ariko rero nushaka urabikuraho, nutabishaka subikuraho. Urabona total yose bitewe n'inoza ifite gigabyte 1.31. Ngiye ndakanda clear cancel. Urabona hari ikintu kigabanutseho, ndasubira inyuma nanone. Ubu uraza ukazikuraho paka, ukajya wongera ukagaruka ukayigabanura paka isigaye iri kuri megabyte yagenewe kuba iriho. Rero urabona application zacu, reka tube ture cyangwa ngira ngo mubonye uburyo bikorwamo. Uburyo bikorwamo murakubonye. Ni gutya muzajya mugabanya ibintu bimara umwanya wa telefone zanyu. Urabona za application noneho bigaragara imaze iminota 48. Ibiki nyine byose biba biriho, biba bigaragara nyine umwanya umaze kubikoraho. Ariko urabona za app urabona dukuyeho gigabyte zose.
twatangiye ugendo ucekinge, twatangiye video hano hariho gigabyte 13, none urabona ko hasigayeho 12. Tayari ubu mu kanya hano zirahita ziyongera zibe gigabyte 14 cyangwa 14 n'imisago hafi 15, na video nayo nzabereka uburyo ufite video udashaka gusiba ariko ukagenda ukayigabanyiriza umwanya kandi utayisibye, ku buryo umwanya ifite uwugabanya ari nka filime cyangwa se nk'ikiganiro udashaka gusiba, ukakigabanyiriza umwanya ku buryo kigumya kiriho ariko kidatwara umwanya munini kuri telefone yawe. Sawa rero, reka mbashimire mwebwe twari turi kumwe muri izi video. Ikindi kintu muzajya mwumva mukeneye kumenya kuri telefone kibagora cyane, mujye mucyandika aho hasi muri comment, nzajya ngisubize ubundi ujye ureba neza nimba warakoze subscribe kugira ngo abari support kuri twebwe, kandi nawe akaba ari amahirwe kubera ko iyo dukoze video nk'iyi ngiyi uhita uyibona utiriwe ujya kuyisacinga, biba ari byiza rero cyane. Reka mbashimire rero, njye twari turi kumwe, nitwa Cheat Big, naho ubutaha.